Normal ke niam we Canadian contin la Nuer. Jo me be we ke ya be la report katin kona lat Carodian. Ruac ke kwi Dr. Riek machar ta te re ti jen gaja ban mandan le roda ban janga jeno ngum le roda. Te gane te ngwanda lat ke jeno Dr. machar charge bulun reti jen ne lat ke jeno Riek machar ba jena ka jang rewi ke jupa ne te ke jitar ke nyer ne te kon lu ke Dr. machar kene ko lat ke jeno Riek machar ba na ka jang ke jupa ke Riek machar che bunyo ka jal nyok ke che bu chong ka kwin kware men be ta ke message mu gore kamia men yaman bukon di alangach Dr. Riek machar che we ke juba ka longde ke power chi authority de me bele Dr. machar jugen jen o jin mu wilel ke juba mo ene kwere wi mona me chi jel ko widu karwadu jelli ka direction me be ka kwarwin mountain koken eno benar rajwi mon share lika mala coordinate ketet kemishi jentel mi de cholo kwer tel mi de cholo mal wi dialati de kan chwa dak pin tel mi de cholo mal nyok Dr. machar me chaje cholo no jin buere wi ke juba kene loko again the only way ko bi mal bebere wi ka South Sudan balawo no ko jeno bi mal beben en shodamo si largen a international community larmo international community charien matkel ke European Union charien matkel ke Africa Union charien matkel ke IGAD ala Intergovernmental Authority on Development charien matkel ko bikan mal rewi ke South Sudan bikan lat ke bikan no cha Dr. machar charge pressure min no gumala no be ben re doaru re wika South Sudan gorno jin nuere wiki juba the question was anga me Dr. machar bi gang Dr. machar manyam take a ditch reude gang de ki take de ke international community the international community charudien yaje no biken Dr. machar biken adil gang rewi ke juba ba mal e chikana tan ki me cha tan kene kir baje gangtin alla 2018 revitalized peace agreement eda ne cha tan ko ngai kone te dial kuna let jokami chatan me warga mu kan tan telewe out jin miti ka confusion manyam bele Riek machar ngu ka jamare ka juba me dan me ba South Sudan me ba je kwantan wargani ano bi South Sudan be independent be je wargani ya tan Dr. machar te gitetin ano bina barar ka Sudan shina nyur ka shamala chaka tan ka ngana tanyum the international community tiken gitetin shi de lara wala no Dr. machar enwe ke jamo ko juba te dia lat ke ne ka kwana dare ka tere no ya lat namo mala gor ke long international community o ba gor no jin bidil tike de do mu bitara chen ki were which bika bom ko ba kun ngaje tike power digital power a chen ki chubon binimi de gang tiddu ba da authority do ba je wikeji do no mishia yene to content to dorar mishia bom dun cha je nyot den bu kwerte de ba tike bom ko be mal be jino ko jaram dana bi kul ruac ke ano en pisa kwa je implement
chite ka luang ko de la dag machar ibelure wiki juba dag machar che belure wiki juba ke tarambi nak ko te ka luang ka te ke power no mo jaje ko dere cheng amem dongare wiki juba tele me de ja nyotten dag machar te community ke te ka luang ke te ka power me chaja de nakaja kenyam yen ci achar ka duar dana yan ka je korana mi bi condemn bi duar chalat bi kon lar duar chalat lemu anda ko machar bi lar chew kor te man mi cho yot anta ma je yot duar chalat dag machar o nuerten kon tini da wini cikan logo no ba ka marginalize akir mi yadi ba ka kep ko bom so chika fight back chika rodien defend and obi rodien defend mo lokaje e kumi kirmi yadit aram baw belanga cha bo bele jijin ram de dawo je magangro da mo kamai de ki ka mo no da te je binyin ka kan jangen kon ki kumi kirmi yadi da rana goro da ji control mishi bom chimishi bom yen wore ne ram dan baw bele ka bom dun e Dr. Riek Machar enemy jeldu mebelado gwal dana titen mishi lugo no kwaji control a janki kirmi yadit chaji bibel babelenga e Dr. Riek Machar ko Dr. Machar ajaram dan bumni jen so jin am barara din baje persecute ka dwero ke baje yen ka dwero diri kujino rama mo tele dwer mi chalat ano te ka chuong kar diala kon tin gora de latre weje mo so gor jen o jin bi position bi jadil ngajen o jiram mo Riek Machar mo gol tre ti jen take kwida amai freedom ko ben free yan ta dan Riek Machar tere jimi kije mala do Riek Machar baje nek Riek Machar baje ngut na mo ke lu tare e kaj ye dem talk Riek Machar mite nang manaka je she jaje nek re ko ri ale ko na lat ko rodien gwade joy ke jetin ke 2013 wade joge jetin ke 2016 che chaje nak chaje de na tama ke tama me mi joj nyin ka dial anu angam tuoke Riek Machar mi rami mo me de bel menyam ekir mi yadit kwan bel ko chene 3000 people chega negre wiki juba January ti choko 40,000 more than that chega negre wiki juba ke jen 2026 te continent ci kum kel mi yadi January ci ganyo ko mo wanga ke chemical weapon boga ke karen yale makan mutuok a changa jalab ne kan kan mala da changa kuma Khartoum me right ko Umar Bashir tell me kan like that kan South Sudanese junubin kan ganna ka ta cha ko ne ga jeme a wud janga mi chal ka me kir mi yadi milad jeno tiram de belu nyong ni kir ko kir jen to bodoro Riek Machar te mete wana dian chame chega no ngwadre tele mete tekeja nogono de mal de jalat nogono jeno bu wich boro de right ko boro ngaje no de na wudi nogono democracy but kir la de mele de a dictator a jin dictator shike kir mi yadi de Riek Machar de je kulo nogode mala lar ko no dit ano at per court ken kide te kajen long ken wala la perken ken o jin mi jiram chirke kim ya ditbo e jin dictatorial ke jin dictator mo gode na de ken nak de ni dialir ko control ke longa dan te ji tele ji different ke kiras individual a shio ba chole jam jen take a problem power greedy men te ja dar ko bo tere kwara ka gwam bare chang na jang chicken mat ke right now chang bana jang bo bana ka jogo mele jene mi jek ci jang chicken mat kel ke kim yadit ko kim yadit ke di jegalong chagalat ku da nuere kana jang ankor to ga ngato gum ne da na kana ke 2013 kon en bra ne ke television la jen one mi chet ke 1991 che buto jena remind ka mi ci do jok me da ne tana ke struggle gor ka kume jena lo jok shala no bi South Sudan bo ni amde na me gor ko bete ka power ke betere longa ka gwan ber ke ba janten so mutu nuari kana jang mutu ko kor
cha kir mi di charge be malwot ko jen la dana lat karam mo la cheiten ala nyin ka jiyak da mana anti ga la gore ne dial ba ke involved baga ma da gwada kelmo jen ta dan lat ke kir mi yadit mi ci konen jira mo bi da ko char bi bel bang pele ramadan la jeng ne jen mala shaitan shal ka me kir mi yadit jin ponu ti karek ko ci ram mo peacemaker ci je de lok ram goro mal abi nyurube gore pin angu mi kir mi yadit lat mede gwa longo de ne dia de surrender buga chonkel ka kir mi yadit to me I don't care as long as the jin korm de mal de jenung I have no issue with that no but muku ko le nak ko bine ko control kine tok da bille mite mi jeng mule de le say it right now te dum wanung ti jek doran ko nore agent ti do jogo tele chara tin ya kel tele dol wal mu gwam tin tele dol gor tin tele mu gwam te doran simi chara no dor ke mi hadit kana doran no chiga min compare ta dan te ke je ne te ngora kan ore machar kana dor kan je no di balme re machar kwan je dorin man yam so dan kan ne stable re machar tele kwa ka te le la jen de ku laro re ka kan dora kan yelat ti di al power ke lu te ke wudu chal ko mo president self ke mi yadit long ke lu te ke kire jen ramdan de wude jelat dino kire jelam ne chi mani godi ala content resource ne tegeten rami chi dak ma charche de no go wen gwa mo ko nge je no de ma chade lan wi keke chade kong no weapon no ko kir mi yadin men chalat and all the money tin kwa generate ka petroleum ka crude oil kan dial che ka channel lo la ne ka match kid is buying weapon instead of order jangu der life stable ko kan me tenagan wari kaka min wer milel kon le nyen tama ki le simple say min nyen wi so sudan nyen ka wi dodien ka ti kin yadi che kwak ke la re kuro mo ko nyen ka wi dodien der gwa de lar no so sudan go no be life stable ko a sovereign country take a power take a wrong but no kwa ti dial kwa ka channel ko ban wer ba kan ko mercenary to one wer nak so na mo jelat ka mo chi kir che corruption che jelat ko chang na resource ni tele mi ku kana benefit ka ja ne diara wi ka so dan tele salary mi je kana so for that reason che kir mi yadi che fail ka ta da der wi der je normal ka ja chana gu ka do ba me ne de che kir mi yadi ka kwain tele ka finance tele ka so dan bank tilet ka oil revenue ke tilet ka petroleum ka jidwarin kandian dia ojeno cha jang ro ko jandang ro yudi die cha ja ko let ken gwad mo ken dia la content ko yo wi ku ken control me entem right now dia je more than 11 people cha ka yen cha ka ke itandi no de ren bar Uganda recently ngai kona te cha tanen ka ban ka $30,000 te yo to te ka pocket ran te ka je brand amichir na mo rami ministry te cha kwan che de ngaje no mi cha ko kep ko yo no corruption che chup ka pegde ko na me anta che kin yadi ko to ko jenta me che ko le lies no kuma de pen ka jen 2026 sama che guje no telewe out ka je de no benetin kontin che guje no yar ka kuma de ga ku kep ba ku le guje no kir che to ka family members ten ko ne cha corruption cha jelat ko these are the people they kwa influence ko jina jo ni Nuer rar bana chu loriang ti chalga ti ko tira tele kalot ti chalga ti te tele kalot ti chalga ti murle tele kalot ko these are the people in content ko use nyai ti beni kan long tin guje kan ngane kan Nuer so for that reason which Nuer che ka watch out the question che ka yorar then be care but ka power mi take je immunity mi din mi take je ko wo ba stay in power ko yo which den do dia dan ko le shamka so jin chodin je video nena riek machar is not your enemy riek machar is your savior I can do ko tin diale chalad riek machar ne ka jode ne ka speed ni tin tobe jode ke liwa development mini which la roje ka ku education sector
ruac ke hospital ruac ke chari ruac ke infrastructure menu che project dung wuje de lat laram shell che jen nunga ne chwaje nen che wuche ya la ka dob na de lat ke je chari amenitech bana mo cha gor wud janka en oder we lat ko nge jeno mi che we lat bala ramadan ti kai dia mi shit keneme dakra machar ken ni ken dakra machar to the core ni ren kere machar shi ken goro den de sos dan der we nyam ilara kel te ga na ta goro de credit de ja kam ramadan be ka ja dio ja ngai kon bono kon wore chen chi mu ga te de shi lat cha goro ba kam chere mala lar ko ne a shega wa chen kele nong no gor wi bo ke gwe ke mi dire che nonga wa cha bi credit de lo ba kam ni je chole so ba ramadan men ku credit ko le deserve ba je pel ba o kam ni ramadan en men dong tel mi jala changa kel jen ta dan ti kim yadi ko me jani chika na goro de ramadan le mugwa de ja kam power ke de ja kam langde let me remind you be nyonam karwan ki ne dangra wi wal jok me kan kor kan na to me cha dag ma char chaje wuch kana all the cabinet te kon te kel kwerka yakin mi yadit wade chinaro jeno ba ko kwar ba jelat kon kwar chaje lat ko ni de lat ke 2015 me chi kere gojeno bu power ba jien keje che kere che kor lele che to akan kere kana kor na to chinaro jeno ko kwar ba jelat bi je wich bi ka neten konten no kanke bi kan ka kwany meji kire gujen wone ne be par be jen ka je chu kor chu introduce do be da ne lat gijeno ba kuin kwar ba je lat ke je wo wit pa independent pa je so de na ku nyur de kwaran boj bi nang niam la de wi der chu let ke kaman chu ala lor ko ene run dang bakel de kwer di de ja kwanke de na nyogo kwany den de ku de kwer ndara be ndara wi der la de ka chan jira mo gwa ba cha kuin kwar cha nyogo mulat ke je ka chu fel de ram che pa do der we niam te lat feeling te mo goro bna gakten lat gune je ke pure hard no ne me wo bi so dan bo we niam ka bi development be ben me chi kire guje wona mo che belet tureng ma char chu joire wich ke 2015 me je kono guch na chu guje no ba mal ba je tan chwa tan ke 2016 chu kor nyogo to me cha schedule den cha nyum lat ke je ke queen national election no ba kuin kwar ba je la chu kir wi chu nyogo mu to ko kor tureng ma char chu joira 2018 chu ben tureng ma char nyogo chu no kuin kwara lat ke je chu kir mi adi chu nyogo mu logo je ta kuin kwara ya nyogo mu yot ke je ke 2026 ke 2025 me cha ngaje no ba kuin kwar lat ke 2026 chu kor chu lel chu nyogo mu to ko je the same person take a power use and taktin kon der use go take a power men mo chi kon en wo che pone mo ke join kir right now ke 2026 te kontena ya beteka tan jan ti chi bene no me lat ke kim ya dit gularong me cha la de Dr. Machar just to mind you me cha la ke 2013 no kuin kwara lat ke je ajen cha bu no ko tema chi kon ya den nyal chi kon en che jen chi kon bon ko ken chi kon en chi ke jen ko kum kir mi yadit ko odi kir logo jeno ba national election ba jalat kir dole ka ta dana che so Sudan se ne ka jala guje no bine ti bigere ben bu kanalat namo jaga kir ka dol ko de kuin kwa de jalat so question on and for how long be kir bere mena ka jana cha dong te ka jui an kir bi te ga je men te jal che longa je man rai de kelu bi na for how long bali mi kir mi adi te kon jien naturally den benai de albu na ko loben yal ke le ko no ke mi adi be chi man baran chi man be je kwan mo de je man bono na me chi kingdom ship an wala mala la kwela kame damor ki be kam ni mor ki be kam wadu chelet na me wich mi di mi rai ka do ri ko jan bakali do ngwan te teran te ka chung ko wo be ri chere wi ka so Sudan as long as chaje kwan a majority bi del tere kwara ka ru mi chara den nyogo mu kwan ga je bi le la kwar ki mu ya de teram che kwan just me cha independent cha je cha go je no kira ko tere kwara cha kwan nu by president la ring ma cha chu re me no
ko ngai ga jeno ba kuin kwar ba jalat ke 2015 men mo chikir che ga jeno tel way out mu we compete ken riek machar ba je dil wo jun point kin we so kana la no so right now ke jen 2026 at continent riek machar jela jen center dung wana dial tin kona lat ka ngwa joda ni ke jen payeda na cha yen ke je chen dang rod bakel ka pay diok riek machar che bet ka bi da ne rai te jen ter kan right publicly lokane je agwantara ban mo da bewin ba baratin rai te jen mo ba gwan jeng mu chala me kirm yadit ba joj kirm yadit pena riek machar is the only person who was dan bi normal riek machar a chang che biya kwerbo ko chi kwera de we da normal no but idea dan te ga je mulas ka je let gen generation me de so dan da te kamal riek machar chi rami mo mulok jang no ko ne ideal chi naga kona na kwa kon tar ga de jang chi jen dan te ga je no riek machar gor jeno de malder bere wi ka so dan kelio kon dial chana shin kel ka jang ngai kon jang no ka ngane ngai ken kon bane ngai ken kon ko ne to go they know that exactly amite jang mo milling right there right now there nga jeno Nuer ka ne to go ban Nuer mi chi changa jegla ja jugo na mo e mon kai ko gwan jeng ni la gor no jen a chang le mo gwam chet be gu no mi jega no mon but what I know I would jang no ko mo gwaba cherken kanware but taken ke tanikin te ke ngwa mo la lat ke no ran la do le jidu be je mo kari mi che gu no dong te mo gwam de lat ka doro la gor njo jira mo chu lat ka doro le ni ka ne e kan le ni ka jang chu lat ka doro no mo jenen yan tam to kon kanwar wew kane da to let ken nga ka let ken janga ka je men kan kon ka ken kantis ne kon dial keste ne kon chala Nuer ka ku ken advocate no nyera riek machar no kana itin content ku ken le use ken everything kala te ken chu yen pala ne kun so ram no no jina pal ne ku pal chi mo ba le ne ka yes no kan dorian akane dorian alar kane jaka ban Nuer tele ka ken mo Nuer jeno no gwa mo mi jaga dunetino akwada tene ya chale jogo no mledi mo mi jek which is very wrong. You should also behave like Dinka ko mi kane no kan mo gwa ka ku dorian why no da sangu chi kon cher ko budoran bo gwa so report me jenda na gode nywa kon kel riek machar is the right person ko be so dan be change no go je wal go je bedil talk by any mean and riek machar tele jang bi nak tell Gualung be nothing but berar freely tell me be your changa kel ko jan the father of the nation kajaram dana be mal bino mete menaga riek machar be believe naturally not with somebody end ko tele tet ketin kon lat ko go nde we dar ta mal yene dial kon kwaring Nuer kwa la cham akani ne kon be tekare ka gotin be ani ya ta mal ban je ka report